Айкелдөз бұл жерде той болып отыр. Қайке там той беріп шыға келеміз. Той от болсын. Коллектив Айлюкут полный той. Çağrı Bapam Bakay Mırzan'ın üyülesinin atынан almış aytağız. Onday kuanıp turgan üyülerin жақшылығын tek. Toy bulansın. Kendinizlere maksakaldan toyumuzu aç verelim. Bakayımın karşına arabasının futbol, altlar, kızlar, sokaklar, azar, kıran, oğlu bizden kız, kızlatın. Vakti ortalayımın olsun. Yer içinde katı varlığı bol tasarlı. Bala çakalı bala yine kuşke kaynak yaşıyor kuşlarında yani yok çoğu kuşlardan varız kuşlardan varız. Zayda toylar kut olsun. Şerbi gökalarım şerbi densoğluğun çın olsun, ömrün uzun olsun. Baldarımdın, kızlarımdın, gelinlerindin, güye baldarımdın, neverelerindin, urmazsın, gör. Canada tamada ayıp geldi, şuna eva jakşı kayın barale, alı öpüp kettem, adale, bilip atkandıle, buna, oşo, görmegen, sый urmatlı söngör, Kuday'ın kılgan eken, ağadağı toğa deyli, ana bakay, sayda işli ağır göngör kut bolsun, çamgarağı biyik bolsun, baldarınardın, kızlarınardın, urmasıyın görgüle dağı göp balalı bolla, gelin alıla, kız uzatla, üyüngörde daima toy bolsun. Şul jetile oturgan bardımızlarga kalarım, deli sopunlar çın bolsun, ömürüngör uzun bolsun, elibizde, jurtubuzda tınççılık bolsun, amançılık bolsun, daima şunday ak toydun üstünde jürebilü. Dağı da kutuktap ketem. Bak. Қарындаш боласыз ба? Анда қарындаш болсаңыз, қалаған президент таңдап алыңыз. Uzun болсын. Ушул салган үйүңөр чамгарагы бийик бол. Канча өткөрсө ошончо кут берет дейт. Үйүңөр куттуу, баяндуу, жакшы үйлөрдөн болсун. Башыңарга баш кошулсун, жашыңарга жаш кошулсун. Ынтымактуу болгула. Мынакей быйыл жаштакай болуп, мынакей Бакай 40 жашка чыгып, табынган той бүтүрүп, тоюн берип отурасың. Куда кааласа мынакей жеңишти үйлөнүп, дагы ушулардын үйлөнүп тоюнда отуралы. Өзгөр менен өзгөр көбөйгүлө, ынтымактуу болгула, бар болгула, аман болгула.
иши кылып дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Кудагай сиз ушул балдар кыздардын жакшылыктарын көрүп, урматсыздыгын көрүп, төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, бай болуңуздар. Анан ушул биз мен бүгүнкү биздин үй бүлөнүн атынан ушу 1000 сом призди ушул Бакайдын жолдош балдары, классташтары баардыгы 40ка чыгышып отурушат. Ушуларда дайыма тойлору көп болсун, ынтымактуу болсун, бактылуу балдардан болуп жүрө беришсин. Zaida şu ağır konur bozun, nake bulay büyürüza, жалпы ошол жекжат урукту, туулгандарды, досторду, жора жолдош баардык жакын адамдарды чакырып бүгүнкү күндө ошол Бакай өкүл балам менен Заида кызым ошол элден баталайын деп жакшы тилек кылып бүгүн элден баталап атат. Кудай буйрса ошол алган калуу тилектер, баталардын баардыгы кабыл болсун. Кудай буйрса ошол ак өргөмөр ак жолтой болуп ошол жерден Кудай буйрса келин алып кыз бергиле, ошо ар дайым силердин үйүңөргө ошо жакшылыкка, ийгиликтерге барайык. Бул жерден Бакай ушул дүйнө чогултайын, же болбосо ошол өзүнүн ашып ташып аткандан той берип аткан жок. Ушул жалпы элден ушул баталайын деп той берип атты. Кудай буйрса ошол баталардын баардыгы кабыл болуп, той болгоно берсин. Ар дайым ушул жерде отургандардын баардыгы ушинтип жакшы калуу тилектерибизди айтышып, Бакайдын менен Заиданын жалаң жакшылыктар тойлорунда жолдойт. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, тоюңуздар кут болсун. I'll
Ayşe, Bakay, Zayda. Ağırga kut bolsun. Ömür yaşına uzun bolsun. Şafran bakarsa hormat sevgilerimizle. Akçesişlerin yaşlıkla go oturuyoruz. Ömrümüz uzun bolsun. Kestim görmeylikleriniz görünüz hemen. Toyumuzda toy olmanızdır. Dostluğanın ulusu toyumuzda oturgan 100 yaş bolsa da baş bolğon. Maksat Kudamızga tartılat. Kol çalan koyalım. Uçağlarımı 5000 son. Bağırıştığa tazim. Dedi. Şu babam bile geldi. Ağır olsun, kutlu olsun. Ömür yaşları uzun olsun. Benim neticesi hoşa beklerdi. Şu götürgün ağır olsun, kutlu bayanı tam olsun. Çamlarını büyük olsun. Tüp olsun. Tündüğün öden kutluyum olsun. İçinde bana çakanan benim amanizm bu. Şu büyük. Kız uzattılar, gelin aldılar. Ardayım, gün olur, yaxşı toy olsun. Oşu toyunlarda daima barış çoğu. Dört gözü tüböl aman oluyor. Tez olup kalayım, amançılık kalayım, şu kadarken yaxşılığım görüldü. En bağlı nerse bu vakit değil. Şu vakitizlerde bölüp, şu ağam ve cengemde sıyıdap gelip bergenizlerge tereң razıçılık. Apa, ake jenge densoqluk bolуңуздар. Аллах Таалам uzun ömür versin. Аллахтың мамыкта болгон жерде мерек болбойт дейт. Аллах Таала uzun ömür versin. Ошол берген ömrүнө берекесин кошо берсин. Эч нерседен кем болбоңуздар, бактылуу болуңуздар. Эртеден бери жакшы калуу тилектер айтылып атат. Ошолордун баардыгы кабыл болсун. Бул жерден дүйнө чогулуш үчүн эмес, ушул жээктин максаты şu bir alakan jayıp, жақсы дуа кылып, ошолордун баардыгы кабыл болуп, жақсы ниеттер дуа кылып, эртеден бери айтылган калуу тилектердин баардыгы кабыл болсун. Ошол үйдөн жеңиштүү үйлөп, кыздарды берип, жақсы күндөрдү чогуу болойлу. Şu атадан алтын болсо да жалгыздык башта бар дейт. Yaşımızdan beri halısını kılıp, bizge tura yoldu verip, tura yoldu görgözüp, tura emес kadamlarga bastırgan жоқ. Ардайым şu қалысы нысандайбай, алымдардын bir жакшы сөзү бар. Азыр адамдар асманда канат уданда жакшы учуп калды дейт. Суда балыктан да жакшы сүзүп калды дейт да. Бирок жер бетинде адамдай жашаш калды дейт. Айтматовдун жакшы сөзү бар, күн сайын адамга адам болуу деп. Ушу досторубуздун алдында, жакындарыбыздын алдында башыңыз бийик, жүзүңүз жарык болуп жүрөрүңүздөр. Келечегиңиздер кең, ушу денсаулыктар чың болсун. Эртеден бери айтылган калуу тилектердин баары кабыл болсун. Чакан биз сени ушул эмизде турган белегибизди бердик. Колдон келген ошол экен. Ошолдан кийин жакшы күндөрдө жолугушуп жүрөлүк. Alsını. Hayırlısı Roma'ya berek bir vakit bolçadılar.
Максаткыларга кол чаап коюңуздар. Эшик күндүк болгондо куртканча 2 күн кетип Отырасыздар. Şu erteden beri жақсы ақ тілектеріңіздерді айтып атасыздар. Ақ тілектеріңіздер қабыл болсын дейм. Сіздердің үйіңіздерде де дайыма ушундай тойлар болсын. Сіздердің тойларыңыздарда біз дайыма көп болайық. Мен ойлаймын, берде бардыңыздар біздің жақындарымыздарсыздар. Şu birbirimizдің қуанышымызды дайыма тең бөлішіп, birbirimizді öyle көтере тұрған жолок болып жүре берейік. Келіп бергеніңіздерге рахмат. Айлуу болсун. Ошол үйдөн куда күтүп келин алып кыз берип, Кудай буйруса апабыз төрүңүздөрдө бар болуп, дайым жакшылык тойду өткөргөн ак жолтой үй болсун. Курооңуздар кызыкка толсун, конушуңуздар ызыкка толсун, кыдыр дарып кирип турсун, аппак шамыңыздар күйүп турсун. Ошол өлүдү шылтоолуп, жакшылыгын шылтоолуп бут келип турсун. Бут менен агылып улайын токтобой, кут келип турсун. Балкыдык кош денеби, бата бере делеби, келеркиде ооби, төрт көзүбүз түгөл аман эсен, Бакай байкебиз менен Заида жеңебиздин үйүндө дагы бир жакшылык тоюнда кездешели. Амин. Амин. Сонун партия атат. Тойдан чыктык. Коллектив жактабыз. Молодец кезіңдер. Ағаттар сіздер жол көрсеттіңіздер, біз Моменттер сақтаймын да. Жолын түшкелі. Тура жолмен шалпара берейік. Жекелерге рахмат, уақыт